menyaksikan pertandingan sore hari ini, futsal Bencong melawan Waria. Hei, kita banget tadi gitu. Capek, Bray. Asyik shock. Bye. Suka naik teh popon. Jika teh popon anjing. Situ euy. Kajegak teh beres sakitu ge. Tuh joget deui euy. A few moments later. Tuh aing teu main. Aing ke cipol ya. Saya itu keluar. Non, good. Kerudut. Oh, mentoran. Asup euy. Naon? Padahal bae.
Kayak celah hadapna. Dampalna. Halus euy. Bener Messi. Bener teh babe teh budak euy. Asup. Pernah oi. Saya bola tadi kempesan mah aneh. Bray, Bray. Bray, Bray. Salila 10 menit teh. Woi, hei. Rusuh aja. Power kado banget. Jadi gua apa enggak kasih sahan. Sup. Aku cukup kagak anjing. Jalan mah pernah baik. Jalan mah manja brodoy. Oh. Coba ganti wae bete engko balik cinung. Je. Awe mana pakai musik? Iya, pada pakai kota. Di hotspot si Dipa. Si Dipa. Ya patrena. Di hotspot kan kumaha? Ente di hotspot Anjing awas aing. Mau bener anjing. Iya dah mun murah teh minimal cokor tak potong. Much later. Asupkan atuh dong. Kembali Jalan dimulai saudara-saudara pertandingan yang membuka di sore hari ini agak-agak dengan itu. Ajak bekerja yang dituju, ada di sana, ada di sana, ternyata handball. Ancang hari akan melakukan tembakan ke gawang. Waduh. Gawang, ancang bekerja yang dituju. Ancang tidak dituju. Oke, ternyata out saudara-saudara. Oke, kembali lagi bersama saya dengan stop Bray sepanjang masa.
Berlangsung harus menghadap, ada yang di sana, menutup mode, ada bayi di sana, ada di sana. Oh, terbiasa bola terlalu jauh untuk dekat. Bola terlalu kepanjangan, benar lagi ke dalam, atau garis ke dalam, bola keluar lapangan. Ada lagi satu. Oh, juga. Dul maju atuh. Dul. 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 Maju atuh, Dul. Maju atuh. Anjing ngapain ke video? Oh, anjing kita. Tertara ditiup siapa kamu belum? Ah. Tukang bola ada tukangan dah. Tukang dah. Ya, dan kembali. Oh, dari sana ya hati. Oh, kawan saudara. Akan dari topik, ada yang membuat ini. Jauh aja. Bray. Coba betul, tarikan atau nyok anjing. Tambahkan.
confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna Ayo futsal lah. Ya, kawan itu. Ayo, gaskeun. Geus make sepatu tuh.